sibai ule voin hi November ni somni paruk sang ni le somni pani inrin ni nia amasa in kan thopui ten mi khual dam lawan nei wangin tunkar chung kanon lang thailawa Myanmar news min ngai thlak sak tu te in mi sia thiamna kan nge ne Myanmar sipai te soinan hian ui chau sipai ti emo sual sipai ti tongkam mo hi kan hmangai lawa sorsa kan muang angin military council sipai ti emo firfiak sipai ti emo kan hmang thina ma se PDF tele tol chung mi te na report an pek dan angin an tongkam angin kan let thina ui chau sipai ti chuan ui chau sipai ti in kanon let ve mai thina ni ole masa in phaka na sipai somli chuang thi thule miawaria sipai pakwan thi thu hianin bulhan tan taila Karen National Liberation Army Kenele Battalion somni pasarina Copra Operation Test Security lagna chunga nile chung in kana chuakin Military Council lama mi pakwan thia Copra Operation lama mi pathuman thi thu Copra Operation tenan soi Military Council IB somli pali hnuaya Battalion sipai tele Karen National Liberation Army Kenele Battalion somni pasarina Copra Operation te Chiaten Net Operation te Brigade Security Force pani Federal Wings Drone Force le Yauni Tat Khwe Drone Force ta chu November ni somni pakhata tangani somni pali theng nili chungan in kap ti ria tani November ni somni pakhata palet to khobula in kap tanin Military Council te hen tlan sia chuti lai chuan mundanga tangin ral thuam lianin ka puima se tangrual pol lamte bom kama wangin sipai panian thia pakhata hliam November ni somni pani tu ka Military Council lamin ral thuam lian kapin tlailama belet to khobul nga kan ge ta omhunan khuara chuta chuan Copra Operation te ta na re son phur motor chu lambunin an loka pa mi pa pakhat le mai se panhen thi an ka hliam te telin midang pariat te chu November ni somni pathum jing khan Copra Operation tenan chan chuak ti ria tani November ni somni pani tai dar thum le chan ve vela tanga zankhuwa in nasa takinan in ka pa Military Council lama officer telin bipangan thia mi som pasarin hliaman tuar Military Council lam hian rocket launcher le ral thuam lian 120 mm ten ka chiam ba ka Mi-35 helicopter in tlailama ka puibok ti ria tani November ni somni pathuma Copra Operation te kam landmine puaka wangin Military Council lam mi pani thi in pani an hliam le a November ni somni pali tlai po khan Military Council lamin rocket launcher le ral thuam lian 120 mm an kap chiama plate to khachung lon tumla in tangrual pol lamin lambunin an lauka pa Military Council sipai thi le hliam tam takan omle thu Copra Operation 10 thu chuan siamani tin November tha cholkar thumna chungin Karen State phakan chevela Military Council 10 Operation na satakan nei chho wangin mun sang sanga in kana chuaka Military Council lama sipai somli item lawan thi thu kachin source satanga ria tani KIA Brigade ko hnuaya KIA le PDF in Copten Military Council sipai te operation nei na mun ta chu lambunin an baya drone bom thlak nan bai boka RPG tian kana sat boka wangin Military Council lama hian second commander telin sipai somli item lawan thi ti ria tani khin u kan balu le ye u township in kara khohal tu firfiak sipai te PDF tangrol tenan bai rona sipai somli velan thi Sagaing region Kambalu township akhwa te hal tu firfiak sipai force somriat vel te chu November ni somni pathum khan khin u township Kambalu township le ye u township in karan thlen lain PDF tangrol polten landmine in an lo baya sipai somli velan thi ti ria tani tol chung mi pakhatina soidan chuan Mi-35 helicopter atanga pinseng khin khwan ka ma tang to khan in kana nasa to a PDF tangrol te pon thanem khop mai bom puak ri ring takan ria silai puak ri po kan ria ral khata tang point kan thlir ngam lova ram hnuai lama kan tlan sevek helicopter atanga non ka wang khan thom chu re dewa helicopter atanga non ka puya wangin ui chawlam hin tuar hlen in kan lo ria mi somnga vel deuh thon thi nin an soi tin a soya firfiak sipai ten pinseng khin khuwa tanga mongla kho in karan thlen lain PDF 10 lambunin an lo baya sipai lam thian tama wangin Military Council lamin chundar khatle bini somnga tanga dar ni le bini somnga pani theng dar kar khachung Russia siam Mi-35 helicopter le jet fighter atangin nasa takin an kapa chuta chuan hlainwena telin PDF mi parukan thia kumsari mi nopang bong veng lai telin tual chung mi palian thi bok thu Hero Army khin uten thu chuan siamani PDF tenan soidan chuan
thlona tanga mongla khuan ka wang hian PDF mi parukan thia chung zinga chuan PDF lengbuena portal ani hi athi ni thlengin ramtana beya tin bong veng lai no pangkum sari mi po ral thuam lian po ka wangin athia nimin khan tual chung mi palian thibokani tina soya military council ten thlona tangan ka wanga thi PDF te chu tutua wain chita anaya ang uwa chithua le lengbuena ten nia liam tor po tam takan om ti hria tani tin hefir fiak sipai te hian kantaya khuram hnuai na chi kong anti hmunaral tlante omna hmun lu chilin LDF mi pakhat luan tan saka polnga zirlai mi pakhat pon kap hlum ral thuam liana wangin ongla khomi do mi ai kum somnga mi thiboka kum sari mi no pang bong veng lai thibok ti hria tani kenele le PDF tang rual ten police station an lak thu hi lawngai thaleila mon state Chemiyo Township Tangkale Kho Police Station chu kenele le PDF tang rual ten November ni somni panga jing khanan la firfiak sipai le police mi som paruk thi in ral thuam thanem takan khoma chum hinu lok jing daruk la chan ve vela military council ten helicopter pathumin anon ka pa sauna khwa Kho Police Station lama tang po in ral thuam lianin ka pui thu PDF ten an soya firfiak sipai le police thita mi som paruk jing a hian Police Lieutenant Sergeant Kukulata Deputy Sergeant Zwepi Awale Police Sergeant Chomi Waten Tel ti hriatani Lion Battalion Commando PDF te soidan chuan tukin jing dar nga le chan ve khan tangrual polten tangkale Kho Police Station kan la daruk le chan ve vela tangin helicopterin anon kap sound hokwa Kho Police Station lama tang po in ral thuam lian anon ka puya khochen om chian to kholama po in ka na thleng nasataka kan in ka hnuwa jet fighter atangin bom voi nen ron thlaka khomi puite chon vai tlan chuakin ram hnuaian biru dar som pakhal le chan ve vela hlotling takin police station hi kan la theia military council lam sipai som parukan thia ral thuam som le ral thuam lian 60 pakhat le silai mu tam takan khom tinan soi tun thleng hian firfiak sipai lamin ral thuam lianin tangkole police station chevel hi anla tongpong ka mek ni in tol chungmi ten soya tangkole police station la tu tangrual pol alliance force ta hi kenele battalion som parukna special operation force SOF te ko tuli army te so dragon drone force tele ARMS drone force te anni tanin tai magwele sagan regiona firfiak sipai som pasarin thi thu lawangai thalela November ni som pokotuk dar kwale mini somni pariat khan tanin tai region Thawe Township Thawe le thikhi in karatlan firfiak sipai ta chu PDF tangrual pol tenan loka pa firfiak sipai pakhata thi November ni somni zandar sarivel khan sagan region Miang Township Chawjet Police Station atanga chuak police som ta chu PDF ten landmine in an lo baya police mi pahni thi in mi pathumin hliaman tuar November ni somni pakhat tuk daruk le mini somni vel khan Magwe region pakhau ku base ase chaukan le kopin sikula in kul firfiak sipai force somni vel ta chu PDF ten ral thuam lian 80 le 40 in an kapa sipai pasari thi in pali in hliaman tuar tin sagai region khin u tang sipakhwa ti hal tu firfiak sipai ta suana motor pathum po PDF ten zui zelen kapa sipai pasari lain kaplum chung sipai thita mi pasari taruang chu amuna haralinan kalsana sipai hliam tuar ta chu khin u police station an enkol thu khin u special force organization KSO tenena tanga sia tani dipeyin wedlet yeja chole pau tang sipa sipai som parukan thi November ni somni pakhat lai dar nga khan sagan region dipeyin township Saipin Khopuya police tele PDF tenin kapa police mi parukan thi thu dipeyin PDF tenan soya an soidan chuan atir chuan kaini lamin minute thum chung in kana bul kan tana chum hinu chuan ui chau police te chu police station chimlama tangin an pu chuak ru kanrin ange nia kan lo chana hunan lo thlenin kan kap ta a ui chau police panga hunan thi liam tor pon omnual mai tinan soi tin November ni somni pathum tuk dar som le chan ve khan sagan region Wedlet Township la to kho chu alama operation nei firfiak sipai tele piu so thi pol te chu Black Wolf PDF te pian hlua PDF tele mongdain PDF ten landmine thokna chi pahni nan lo baya military council pol mi phanian thi ti hria tani chutiang bokin November ni somni pahni khan
Magwe region pau township a chon tang khua te gwe kong khua te le sagain khua te hal tu firfiak sipai force jahni vel ta chu People Revolutionary Front PRF bote zapol te pakhaku generation z te Western Regional Battalion zasari le som division khanna te pau simlam PDF bo mi khia pol te bu cho tua pol te anok luen pin battalion zasari le parian na te le Alliance Force tangrual ten an bai rona Military Council sipai parukan thi thu PRF ten thu chuan siam tin November ni som paruk tlai daruk le chan ve khan Magwe region Yejacho township chawhle kha le lansong inkara marlamatanga chimlampan sipai motor pakhat chu Southern YSO PDF te Yejacho Revolution Group YRG te Sweniam me PDF te le Urban Underground Revolution Force YSO 10 landmine in an baya chu motor chu chenualin sipai pathuman thia chu motor chuang sipai dangta chu GTC sukulan tlan lu ti ria tani sagain le mung yo inkar tlan sipai motor inzui bai ni in sipai pakwan thi nimin November ni somni panga chun khan sagain khopuya tanga mung yo khopui lampan sipai motor som inzui ta chu PDF 10 tumni landmine in an baya sipai pakwan thi ti ria tani atum khatna chu somadar som pakha le mini somli panga vela ni in nat khareng le chi kho inkara landmine som pakwa ti puakin an baya chuta chuan sipai pasarin thi chu sipai motor inzui chukal chunjom zelin thi saung le kan pia kho inkara landmine pariat le bomka chochi pangai nan bainon le a chuta chuan sipai panhian thi bel le ti ria tani chu sipai motor inzui bai tu ta chu Zero Guerrilla Force min chian te G4G PDF te le SDRF 10 ni thu Zero Guerrilla Force min chian ten thu chuan siamani miai township operation nei firfiak sipai te bai ni in sipai pariat an thia mobile phone pariat an khom Magwe region miai township thanglam bongpian le yachi pin inkar yachi pin atanga mel khatvela hla ke kal sipai te chu November ni somni pani tlai darli le achan vevel khan yinma pen district PDF battalion som pakhanna division thumna le Black God Guerrilla Force platoon commander data le yole ta kai suaiten paper bominan lo baya sipai pariat thi in mobile phone pariat an khom thu Black God Guerrilla Force ten an soya an soidan chuan paper bomin kan baya firfiak sipai ho chon le thal rem rum mai chuti lai chuan bomka chho chin kan bai le a ui chau pariat item lawan thi chuta tanga mi tarzani vera hla an phuma drone camera tangin kan lo en chumi nu chuan ui chau te thina hmuna chuan mobile phone ke chia pariat kan khom bok ti in an soi he firfiak sipai te hi November ni somni pakhat nia bahin khuwa hal tu te khan nia November ni somni pathuma khuwe hmuwe khuwa chho sanan tumlai takin PDF tangrol ten an lo ka pa sipai ten an thlakna drone ka chiat saka wangin Black God Guerrilla Force 10 an drone pakhatan lo ti ria tani thawele lawnlo inkara longa chuang piuso thipol te bai ni in an thivek tanin tai region thawele lawnlo inkara longa chuang dowing khain choi telin piuso thipol mi pali ta chu November ni somni pathum tu dar ko vel khan lawnlong PDF tanan lo ka pa longa chuang piuso thipol mi pali ta chu an vaina hunan thi vek thu LLPDF ten hena tanga sia tani an ka hlum tak piuso thipol mi pali ta ruang le long hi te chang township simphiu pin long cholna bula November ni somni panga tu khan hmunia an vai hian thowe khopui timbo sei venga cheng te vek ni in piuso thipol hruai tu dowing khain choi hi lawnlong township sipai kem sangsanga ama nge yin motor khalin resona supply thina chawni mo khuwa piuso thipol hruai tu chisan mawan he na po longa chuangin rui hlote zu le biar te pek thin ba ka afapa ngei po navy officer ani ti ria tani an tha tak piuso thipol mi pali te hena tang hian rangka chak thi pahni platinum thi pathum zungbun pariat bengbe pahni ngun bun hni cheng no somthum pakhat le singthum le sangriat waki toki pakhat chemsei le toy pathum wallet pakhat sim card panga memory card pahni phone charger pahni le mikhwal hriat puina lekha pahnian khom ti ria tani ye blue pol 10 ye mi oma police commander telin police mi pathuman kapluma ral thuaman khom monstet ye township ye khopui mi oma police station police commander telin police mi pathum ta chuan kar chu
November ni somni pathum tu daria le mini somni khan ye blue polten nei chil takin an kapa kara chuang ta chu an vai nan kap hluma ral thuam M16 pakhat le pistol pakhat an khom thu ye blue polten khetten median shil ye blue pol khoi tu na soidan chuan ye khapui IB sompakua police commander kar chu metara somni vela tangin kan kapa commander telin mi pathum a hmunan thi M16 silai pakhat le pistol pakhat kan khom bok tina soya ye khopuya tol chumi pakhat poin an ka ta kha ye khopui mioma police tele sipai then khatinan man thin karania military council ten kongdang chata checking an nei le thea wangin firfiak sipai telaka hlataka om turin le police station om sipai ten phusakna sata wangin thalai te film khur ro ui chauta hi annun rong ro pui sia tina soi ve boka an tha tak ta jing a hian ye mioma police commander la thiale sergeant bahenya ten tel ti sia tani tongje khuwa sanwetan venglal ka lumani bagori jen tayawadi township tongje khuwa sanswetan veng thun thuna chu november ne somni panga jing daruk le mi som panga khan tongje bazar mun lun la ya bagori jen nan thai ang operation pola tayawadi gonong force polin an ka hlum thu sia tani tayawadi gonong force pola mi pakhatina soidan chuan he venglal thun thuna hi military councilin thunen an la ka tangin an veng chung office sipai ho om tira ami khwal thin boka sipai tan mi poimo takani tina soi tongje khomi ta chuan venglal ka hlum ruang chu sipai ten an seng hoi thu le khochung lu chuan ate dan cha ni ba ka he thil theng in nam noina nei lo thalai then khata chuman ni in anda thatmen hlo thu an soyani Mandalaya ral thom keng piuso thi pol mi pahni ka hluman ni Mandalay region PG to khon township a piuso thi polami tanso u chu November ni somni pathum zan da sarivel khan Mandalay khopui kong number zale sompariat na le somnga le pakhat infin na hmuna a chen na ina urban gorilla polin silain voi hnen ka pa athi ngal thu special task force STF Mandalay polin thu chuan siam chutiang bokin Mandalay amara pura township a ral thom keng piuso thi pol taimin thuna military council taruat in zalal chu November ni somni pani khan PDF tenan ka hlum thu sia tani chumi sona chuan min nge MNPDF te meicha gorilla special force te Germany gorilla force tele nawyo special gorilla force ten tel thu min nge people defense force polin thu chuan siam bokani chuba ka tanin tai township chawngi ko khuwa sipai te report pathin dalan nia riat min zo achu November ni somni palizing dari advel khan PDF ten alua silainan kapa athi zui ngal thu ria tani ani chu tual chung PDF polin voi enga mazat warning an lo peto a ma se zom du lo wangin tha ani thu tanin tai PDF polin an soyani Mandalay za venglal office bom ni in piusoti pol mi pakhata thia pakho kwa sipai kem pakhat PDF tenan baya sipai pathuman thi Mandalay region PG to khon township za veng kong number somnga parukle zale somthum pathum kila om venglal office November ni somni pani chonhundar ni vela piusoti pol ten committee la in bom vom lu nia piusoti pol mi pakhat amhuna thi ti ria tani venglal office bai tu ta hi anonymous force Mandalay te truth keeping AMA te Mandalay young force ten nia anonymous force Mandalay tenan soidan chuan thiza chumi pakhatania amhuna thingal office chunglam chu porchuaka mi pathumin hliam an tuar bok tinan soi tin Magwe region pakho ku township ano bongkan khwa in kul firfiak sipai kem chu pakho ku underground force 10 November ni somni pakhat lai darli vel khan ral thuam lian le tenan ka pa sipai pathuman thi ti ria tani pakho ku underground force thupang tu na soidan chuan pakho ku township ano bongkan khwa in kul firfiak sipai kem chu kaini pakho ku underground force tele alliance force 10 ral thuam lian le ral thuam tein kan ka pa uicho pathum ai tlem lawan thi liam tor po tam takan om tin an soya chu baina chu pakho ku underground force te earthquake PDF tele alliance force te til tiani thu ria tani Mandalay singku township a venglal secretary ka hlum ni in langloma po dalan le piusoti pol mi pathian that Mandalay singku township ngyongpin kholal secretary la thia chu November ni somni pali chundar so pani khan butai garapol bone mina kai skoiten an ka plum ti ria tani
butai garapol thupuang tuina soidan chuan Singku Township Ngiongpin Khua Military Council Taruat Venglal Secretary Piusothi Pola Training chuak la thia chu chundar som pani pel khan an chen ina kan ka phlum ani hi khosang sang fangin khohal tu ui chawte chu an ina hruaina lo mi khwal thina ka hlumani lai hian abula anupui le afapa pon oma masan ni chu kutmor point kan khoilo tina soi chu tiang bokin tanin tai region Thowe district Langlong Township Military Council report pe tu niar hiat mete di chu November ni somni pahnia an ina tanga bai ka chuak chu bawa atuk November ni somni pathum tlaidar li vel khan ngin mole sippe kho inkara silaya voithum ka na hnu ma thia muani ti sia tani ama hi Piusothi Pola mi pakhan nu ani thule aru ka sipai thlo patan pui tu ani bok thu local news te hena tanga sia tani chutiang bokin tanin tai region Langlong Township Timbo Sei Khop Pinchi Khua Piusothi Pol Angzoli na chu mingshia lo ral thom keng pol ten a chen ena lu chilen ka phlum ti sia tani an ka hlum tak Angzoli na hi ruihlo zorawanga jail tang pho to thina nia firfiak Military Council ten thunen an ponglak nuwa an chua zalen nuwa sipai tenen in kopin ruihlo zor thina ergana kol bokawangin sipai tenen in kop to lo turin PDF ten voi tam tak warning an pek nuwa azom du lo wangin anda thata ti sia tani chuba ka Langlong Township pathati mo khothan molbula November ni somni pani tai dar nga vel khan education staff nan CDM le Piusothi Pol ni bok u zo suwa chu mingshia lo ral thom keng pol tenan ka pa ma se him hlau ti ria tani Sakan region chunga PDF te hi mimol hawan ni ti tu USDP party roi tu khinia thu soi chu PDF tenan sang le tarup mai November ni somni pakhan nia Sakan region mungyo khopuya USDP party mi le sa te mu khom na athu soi chu USDP party roi tu khini an a social media posa a soidan chuan Myanmar Rama region lian ber Sakan region hi square kilometer singkwa sangthum jasari le pahnia zawni in mishing maktaduai 5.4 an chenga thalai te zirna le an tho chungsanga rol ral chet na hluar thu le PDF te hi thiamna nei lawan nia kachin state atanga haral thom keng pol ten Sakan region chunga leilam le tuipuilama in kalpona te control in ramri chunga in tendarin munan lua PDF thalai te chu ral matongan man mun ni in ruihlo phurna kongani thua soya asoi zel dana chuan tuna tangin kan hriat tur chu kai chau ni lovin kan lama party lian taka oma mi pakhat chawin kan ti thailo chuan tamzokin kan bayanga yani ka hnung lama le ka sir lama ka pa oma ka u po om ka mi ten oma in ma baile theina om nakena infa ten engen ti veta kang ngai tur u tranpui turin le ngai thlatur le chingfel turin kalau kalang thil thenga omin mitui shuhula chemfong huanin malami panang u tina soya chu athu soi chu Sakan region ta je PDF roi tu pakhat chuan kaini PDF te hi an fin jok wangin thil diklo chu adiklawani ti kan hriata wangin kan ram hnoi hnung taka om tir tum tu thuneina a chil ho hi kan dau dalani thiamna nei mangsilawa ti luina thuneina pongla tu thuneina a chil ho thu soi hi ram chumi puiten enga man ngai lawang ti in achang le rup mai ani khai kama chin mi pakhat ka hlum ani chin state tedim township khai kam khuwa number 3 wata November ni somni pani jingdar som pakhat vel khan chin mi pakhat chu tu ti hria lo pol tenan ka hlum thu sia tani to chungmi tenan soidan chuan hemituk jingdar ko pel hnu khan silai ri sia tania a hnu rei lo te a mithiruang muani thun soi an ka hlum tak hi kalemio khopui lainta ya wata om kumsamli pathum mi uni nia a thlo man thok fe ho konga an ka hlum thu sia tani Falam Township Police Chief in Kaplum Chin State Falam Township Varkho Police Station Police Chief Yemin Theta kumsamli pathum mi chu November ni somni panga jing dar nga le chan vevel khan amale ama silainan kaplum ti ria tani Police Chief Yemin Theta hi Falam khopuya tanga sonni in ama hi mizoi oile zu po in ngai lawania arwang hi Falam khopui damdo ina nimin jing lam khanan da lu ti ria tani Tamua Piusothi Pol ten Gorkhalimi Raju Amaninan Thata cheng noi thuman laksak Sakan region Tomkhopui Kanchiwa Leibula November ni somni palitlai dar nga vel khan Gorkhalimi Rajuwa
kumsom ni pasari mi chu an in lampana hola in firfiak military council noya thok piuso thi polten san lewang omlovin manin an ka phlum ti sia tani piuso thi polte thata gorkhalimi raju hi nan phalung khomi nia ka chiwa leipel puithiam sikula piuso thi polten manin puithiam sikul thanglam ram hnuaya India rupi cheng noi thum chuang lak sakin an ka phlum ti sia tani Miang Township Bahin Police Station a police tele an chung kwate chu military council ten roi chuakin police station chun hala an chu asan stock awanga kal thailo police lieutenant sergeant nu chen an kalsan Magoi region Miang Township Bahin Police Station chu November ni somni pakhat tu khan firfiak sipai tele police ten an hala chumi hnu tlailama khochunga lutin chen in somnga le panin hal le a chumi hnu chuan an police station po chun chu asan ti in miang PDF tele local news ten an soya miang khopuya spring revolution pola mi pakhatina soidan chuan uichau sipai ten indona pom lovin bahin khuwa police station le mi pui chen in somnga le panin hala tukin jing dariat vel khanan chu asan uichau te hian nimin tu khan police station hin hal tana tlailama mi pui chen in pon hal le tina soi firfiak sipai le police ten bahin police station an chu asan lai hian stock wanga tiang hol chawakal thai police lieutenant sergeant wingko ku anga chu cheng sing khat pedan kalsana chu wangchon PDF tenani chu roi chuakin thatakin an enkol ti sia tani police lieutenant sergeant wingko ku ana soidan chuan ka stock awanga ka kal thailo wangin cheng sing khat nen min hnu chia konglaka indona te om takin ti in min hnu chia karil ruana takzatani tina soi khin u khopuya sipaiten ni som chungan baina a tua chungmi pariat le PDF sipai soman thata khopakua chen na in zanga le somli pathuman hal chia sagai region khin u township November ni sompanga tangkhan military council sipaiten jet fighter manga khokwan baina a tua chungmi pariat le PDF som an tha ba ka chen na in zanga le somli pathuman hal sia thu ria tani November ni sompanga khan sipaiten ya to khwalu chilin to chungmi pakhatan thata November ni somparia ta po soyamin khuwa lut le in PDF mi pahnian that le November ni sompakwa paumle khuwa bai le in chen in zale somthum parukan hal siat ba ka to chungmi pahnian thata ne dun khuwa in pakhatan hal bok November ni somhnia let panchi khuwa in somsari le pathum madongchi khuwa in somsari le panga sueka khuwa in somsari si song khuwa in pali military council sipaiten an hala suikha khuwa tol chungmi pahni an that bok ti sia tani November ni somni pakhata military council sipaite hian sochi khuwa chenain somruk le pali phana seng khuwa chenain zale somni November ni somni pathuma po kantaya khuwa PDF pakhal le polnga zirlai mi pano pang pakhat an thata mongla khuwa inan hal ba ka PDF sipai pasari le tol chungmi pakhat le no pang pakhat an that le bok military council sipaiten sorkanan la katanga October thla thleng khan khin u township khosomli le pasaria military council sipaiten chen in sangkha zaria somnga le parukan hal chatowa to chungmi puile PDF zani le som pariatan thata mi zale somli pathum tan inan khung to bok ti sia tani khin u township sipaiten USDP party mi le sa te pon manta sagan region khin u township chimlama tanga operation nei military council sipaiten November ni somni pathum khan kantaya khoram hnuai nachi kong antia lutin kumsomni pasari mi thun wena luan tan saka kumsom palimi yemin nawan ka hlumba ka marlam kantaya khomi mepali ta chu infenna khota nan mana baung khuwa zanan riak ti sia tani chuba ka aimpochi khuwa tangaral tlan USDP party mi le sa thalai mi paruk te pon mana USDP party mi le sa kan nin ti poin an hlap thapa phuatan mangin an ruai chuak ti sia tani aimpochi khuan man USDP party mi le sa thalai mi paruk te chu ko amcho sana ko chitua ko sokhaya ko winti na le ko phuwain ten nia mi pakhan mingaro an langa event mek ti sia tani to chu mi pakhatina soidan chuan akhono tinan tlan chia kumsang hile somni in thlan puilai khan USDP party chakna khonga oma chung zinga chuan aimpochi khwa po hi tel USDP party khwa te chu in chi pin khwa le aimpochi kho inkar om ten nia wi chote hian asing le asen po thiar lovin an mana an that zel mai ani ti na soi khin u township PDF mi pakhat po in aimpochi khwa hi USDP party chakna khwa ni ma se
tundin huna USDP party mi te inpo zualawa an hal zel awang le an ral tlan veka wangin military council te chu athai angin an beilet ve ta hlomani tina soya a soizel na a ama khachuan sipai thlop tu USDP party le NLD thlop tu te hi azat ve deuh tho anom ve ve a tuna ero chuan PDF te opnaramani to angin mi puiweng him tu PDF te ba ka LDF te po khotin deuh tho anom to ani tina soi Myanmar sipain thune nan lak nuwa inkana voi sang sari le zaria ta thleng to Myanmar military council sipai ten sarkar nan la ka tanga to bani so panga thleng khan township zale somkwale pakhata inkana tum sang sari zaria le somnga panga item lo wathen to thu ISP Myanmar ten November ni somni pathum khan thu chwa siamin an tar lang military council sipai tele ennikral thom kengpol EAOs nen tum sangri zanga somli le pariat ESO PDF tangrwal le military council sipai tenen tum zakwale somni panga item lawanin ka to thuan soya kumsang ni le somni pakhat mei thachung khan military council sipai tele EAOs tenen tum zaruk le somni pani item lo in kapin an tamber tumania rampum in kana za somnga le pasari chuang in kana hi military council sipai tele EAOs battalion ten ni thuan tar lang bok heng in kana tum sang sari le zariat somnga panga jinga hian Karen State tum sangri zathum somkwale pali in kapin atambera sangai regiona tum zakwale sompakwa in kapin adot tuani thuan tar lang Myanmar rampum township zale somkwa pakhata in kana za somnga hi Karen State phapong township ani in tum sang thum zakwale somkwale pasari item lo anin ka to thun soya kubin sang nile somni pahni October thachung khan rampum huap township sompanga thlona manga baina tum somnga le pasari item lo thlenga sangai region bammo township thlona baina tum som pani item lo baini in atamber thuan tar lang bok chunglam baina wangin mi somthum le pasari item lo thi to a Kachin State Phakan township anan pa khuan boma wangin mipui somsari chuan thi thuan tar lang bok heng mipui thi za thi ISP Myanmar tenan chin sia dana niya hei ai hian an tammai theyani UNOCHA Myanmar ten October ni somni pali thlengan chin sia dan chuan military council ten sarkar nan lak nu hian Myanmar rampuma mishing maktaduai 1.1 chuangin inle lawan chuasan to ni nan tar lang ve bokani tuna chuan room zim taka ni zaruk le somnga ko omti tu sinta nela interview lo ngai thlaila he thu hi sinta nela le the Australian chanchin bu te November ni somni pakhata an interview na tanga lak chhonani room zim takle tukver nei lo tan ina thlasomni pakhat chung se takin ko oma political prisoner ho ngai sakna natuar au o te kha thina achang chuan an ni chu khumatangin an hnuk thla a an kudle ke te chu thir khai dia tin an thlunga zona chi sang sang zo te po ka sebok chhuwa thei tumin voi tam tak mu mangrama kamang thina ma semu manga po tan ina bok ka kir le a kamhangai tak kanu pui chu darling tlaida ruka karon ho ang ti thlengten kalo soi thina ni ni tina kamu ka har chhuwa piangin hlauna in ka khat thina he thi sen chuana room omreng hi ka hlawani chumia tan ka tor thei hi ka inring lo hial thin kumsang ni le somni pakhat February ni ruka ka thlenna harengun hotel pakhata silai keng sipai le police somnga ve lokalin min mana chumi hnu chuan sipai thuneina hnuaya nungchungin shem huna omin chhel takin ka tuar zui zel ta ni covid po voinga lai ka kai mana pon lam chanchin hriat nan chanchin buchiar tur chu soilo munna tur khumpo omlovin thlatam takhor taka khung kania chuta chuan ek in omlova tukver po omlo fit som bakwale fit riat bial ni in achuat concrete chhun top ni in kongkhara in kharenga churum lai taka ero thir thut thleng fixada pakhata oma do ang sang su chi tana thuron ka pekna chungchanga an ngai tu ma chuan intelligent officer ho chuan ral thuam smuggler Britain M16 agent tana spy thoka min puwa thlani chung min do pa chumi nuwa insane jail min da jail tang tenator au o chu karu matangin ka thaya thuneina lak tirla in pon lama bel puak ri te chu ka thaya ka phur hle ani chumi nuwa bom puak le silai puak ri te po ka boka kai chu anni angin min soi save em lawang chumo ti ngai to na ka nei thina achangin min ti ve thai tho mai ti rin na ka nei bok thin engpo ni se chung na tuar au o te chu min sia tiran du nin ka hria tang dang te electric mangan sok ang chuan min ti ve lo ma sa room top taka min khunga ei tur chu bur pakhata thunin min pe thina
ni zaruk le somnga chungin chu bur pakhatamin pek thin chu ein kapal tlangani nepi ro jela phei chuan bur thar thlak lovin rong an hnoya bur ngai boka ei tur chun ronda thin pen riat vel la ka kalna om ruma chuan kani tin hun chu kamang thina chumi chung chuan US state somnga ta ming list khasiama America president mingte an hun in dot dan ta chu ngai tole soi chuakin hun kamang thin pathil ton se omber min soi sakna chu in sain jela tanga hnai ber ko tamin hruailai kha nia political prisoner somnga vel nen thir khai dia tin min ton veka mi somni vel chu prisoner van hnung lama to takin min khung khoma kan in siveka alum em boka kan hmaya than tu luang zoi zoya then khat chun luaka ni kho shela winan am boka kumsang kha zakwa somriat pariat po khan hetiang chi hanan lo ti to a jail tang tam tak chu prison van motor hnung lama an khung khoma an hon le lama chuan achan ve vel chun lo thireng to ni he hun khir tak ka ton laya min dam kha chu atir tu chu thil pahni oma pakhat chu kanu pui ni in chorkar tina lekha bu min thon te wang ani lekha bu lak lu the ni hnuwa kanu pui chuan ama siam ngei changte fruit cake te chu Sydney atanga rengun Australia embassy aron thonjia chu ka thian pa American economist Curtis Low varan minon pezia thin boka ani chu min tan pui turin Myanmar rama om chun zoma kan nu nen ka khes chungchanga po engtia malak tur nge ti ten lo nge to dun thina ani chu mi hoi sen le mi thaber tia soi hial ta kani kalom thur hil du pakhatala oma ani chu muslim political prisoner u khimang suania karum bula omani katan thil mo sang sang minti sakba ka insu asiam le room ti fai te minti saka min za thiam em bokani kaipo in ani chu ka hlutin ka hmangai hlea ma se ne piro lama min son hnu thakhat vela ani chu ti hlumani thu ka hria rin phak bakin ne piro detention center chu in senjel aina chejoka englai po rui reng jail thunu tu tan opa ru asura piang in chunglama tangin ru atueron luang lut thaya thosi le ran nu tam em boka chu tan ina chuan engma ti tur nei lovin ni khata dar ka somni vel chu thlantui far zoi zoin ka thu thi na ni furlai chuan ru atueron lut thaya thomna ong pha le lukham te hu lo nan senghoi deu renga ya achang phai chuan tum lo deu tongkam chetak takin kalo ang vak thin nepi do ko ta kalu ma dar ka chan ve vela do ang sang su chi telin ukilte ka thu boy or pui ta chu ka mu thaya din mun khir tak noya po do ang san su chi chu pangai takin omani Myanmar mu puite ta na thil tha chi adu thin do ang san su chi chunga kalarin om chun zom renga kanun tam tak thapna herama hian engtika ma karon kalle thei hi karing to lawani tina soyani kheten media in November ni somni pathuma sipai thiza le PDF thizat report ala khom danin mon state ye taung sipa sipai pathuman thia current state Miawaria Corporate Operation mi pathuman thi Sagang region khin u ye u le kan balua sipai somlien thia Sagang region DPI na sipai parukan thi Sagang region wedleta sipai pahnian thia Mogwe region Pautang sipa sipai som pahnian thi Mogwe region ye chachowa sipai pathuman thia Mogwe region miaya sipai parukan thi Tanintai region ye phiwa sipai pahnian thi boka heti hian November ni somni pathuma sipai thiza le PDF thizat kheten media report ala khom danin military council sipai somsari le palian thia PDF lammi pathuman thi ani kheten media in November ni somni palia sipai thiza le PDF thizat report ala khom danin current state dimosoa sipai pathuman thia current state Miawaria Corporate Operation tabaina sipai pakuan thi Kachin state phaka na sipai somliat thia Mon state ye taung sipa sipai pahnian thi Mandalay region Mandalaya sipai pahnian thia Tanintai region Tanintai taung sipa sipai pasarian thi Sagang region khin uwa chuan PDF mi pasarian thia Mandalay region singkuwa sipai pakhata thi bok heti hian November ni somni palia sipai thiza le PDF thizat kheten median report ala khom danin military council sipai somnga le parian thia PDF lammi pasarian thi ani kheten media in nimin November ni somni panga sipai thiza le PDF thizat report ala khom danin Sagang region mungyua sipai pasarin thia Tanintai region thawele launglo inkara sipai palian thi Sian state tibolama sipai thizat thia tala nilawa Sagang region Sagang taung sipa sipai pakuan thi Pago region
Tayawaria sipai pakhatathia Sagan region chang ulama ero PDF mi pathuman thi current state miawaria copra operation mi pakhatathi boka heti hian nimin November ni somni panga sipai thiza le PDF thiza kheten media and report ala khom danin military council sipai somni le pakhatan thia PDF lam mi palian thi bokani khati jongkha voina chanchin thar kan ngai thlak theite chu nia ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye